Cha sisosuthu emzini nomntwana kwafihla inqindi la kuvele khona umhlolo, la kuvele khona indlu yavele yasha ngaphandle kokuthi kukhona ukuba kube khona okuyishisayo. Sithola ukuthi-ke isehlo-ke lesi esiqhubekayo esingasaqali. Silapha-ke ukuzokhalisana-ke nawo umndeni waseNdlunkulu, sihambisana-ke nenhlangano engenzi izuzo umnotho. Siphethe-ke ingubo la ezokugqoka nengubo zokwembatha. Sethemba ukuthi-ke kuyokwenza umehluko ngoba akukho lutho impahla emzini nomntwana kushe yonke into. Nalapha-ke lasuka khona kwamasipala umuntu uqali izolo e-office wayithela kuso lesi sibhadalala. Siyathokoza-ke kule nhlangano-ke ewukunotha ngokuthi silekelele ngalokho esilekelele ngakho. Sibonga ubudlelwane esesibuqalile kuyisiqalo, siyoqhubeka-ke nayo sisebenzisane ngokuthi kulekeleleke abantu abavelelwe zinhlekelele. Lapha-ke la siqhamuka khona kwamasipala ibhodwe-ke kuyaziwa-ke ukuthi-ke lomile. Kodwa-ke ngokuqhubeka kwesikhathi siyethemba ukuthi-ke umonakalo odalekile kancane kancane siyolungisa. Mhlawumbe siyoqhubeka sibuye lapha kumntwana sibone ukuthi umntwana simelekelela kanjani. Umuntu ufisa ukudlulisa lokho nje phakathi ekhaya lomntwana. Siyathokoza kakhulu.